السلام علیکم دوستان گرامی. اینک برنامه نوبتی پیمان تیوی در خدمت شما است. موضوع صحبت امروزه ما شکنجه در زندانهای تاجیکستان است. در میمونه ما جمشید یاروف، حقوق شناس، حمایتگر و از تجربه حمایتگری خودشون و چه همچون زندانی خودشون با شکنجه بیوسته برخورد داشته است و اینک ما میخواستیم چند سخنی داشته باشیم. در طول 30 دقیقه یا 40 دقیقه با شما خواهیم بود و بحث و بررسی خواهیم کرد و اگر شما سوال های داشته باشید در رفت برنامه با پیامک ها میتوانید به پیمان ملی تاجیکستان ارسال کنید. اینجا هیئت ایجادی اون رو دسترس ما میکند و شاید به سوال های شما نیز پاسخ دهیم. اینک محترم جمشید یاروف، شما در بابت همین شکنجه اخیری که از تاجیکستان درک یافتیم که محترم محمد علی عید طول 3.5 سال زیر شکنجه بودستند و امروز درک یافتیم که در طول تمام بودنشان در زندان شکنجه می شدستند و البته که ما همه مطمئنیم که شکنجه در زندانهای تاجیکستان است. ما شهادت های زیادی داریم در مورد شکنجه. شما چی گفتنی دارید از تجربه حمایتگری و از تجربه زندانی بودن خودتان؟ تشکر برای دعوتتان و اول میخواستم که همدردی خود رو برای با اهل و عائله و نزدیکان اون شهادت شدگانی که و زخمی هایی که در امروز در تاجیکستان در ناحیه اسفره گذشتند رسانم. این خیلی هم خبری وحیم است برای ملت تاجیک که در وطن خودمان ما هم امین نیستیم و یکی از شهروندان دیگر دولت به یگان مامونیت نه تنها لط و کوب رو روا میبینند بلکه کشتار رو هم. تسلیت ما رو هموطنان عزیز قبول کنید و بعد گفتنی هستم که در حقیقت در تاجیکستان خیلی که در برآمد پیشینم گفته بودن شکنجه این یک واسطه معمولی به دست آوردن معلومات و نشان داد از طرف مقامات قدرتی هست و این شکنجه در تمام مراحل تفتیشات آغاز می شوند. از اولی تحقیق تفتیشاتی پیش که در دوره مرافعه های سودی هم همین گپا هست و در دوره ادای جزای جنایتی. علال خصوص ما اگر امروز این موضوع خیلی موضوع کلان هست و میخواستیم که کمتر مشخصتر درباره شکنجه ها در مؤسسه اصلاحی گویم و چه خیلی که در اعلان همین برنامه ما بود در شبکه‌های اجتماعی سخن درباره اون نفر باید رود و همشریکان اون نفر باید رود با نام نوردین رحمان که با معلومات های به ما رسیده او عین حال سرداری ریاست کارهای اپراتیوی در ریاست اجرای جزای جنایتی در جمهوری تاجیکستان است و یکی از وظیفه بلندترین را دارد و به نهایت امکانیت شکنجه کردن را دارد. ما میدونیم که فعالیت اپراتیوی چی است؟ فعالیت اپراتیوی این دسترس کردن یگان معلومات اوید جنایت های صادر شده، اوید جنایت های به نقشه کشیده، اوید شخصانی که چی نقش داشتن در این جنایت، چی نیت و عمل ها بود. یعنی که این به واسطه رحیم نوردین رحمان محض به همین کار باز روانه کرده شده است که زیر فشار، شکنجه، تعقیب، عذاب و لط و کوب نشاندادهای لازمی را گیرد از محبوسان، از زندانیان
ва аз боздоштшудаҳон. Гуфтанӣ ҳастам ки шояд на фақат шахсан худи Нуриддин Раҳмон ин корро кунад, бевосита рафта ҳар як зиндониро азобу шиканҷа диҳад. Барои ин як системаи мукаммале сохта шудааст. Системае ки аз коркуни оддӣ оғоз меёбад ва то мартабаҳои баланди хизматӣ. خب شما اینجا قید کردید که وای در همه مرحله ها شکنجه است. خب من درک میکنم که در مرحله تحقیقات و تفتیشات اگر شکنجه باشد به خاطر اون که یک اعتراف رو به دست آورند از عیبدار شونده، گرچنده که همین اعتراف به دست آورده از روی شکنجه طبق قانونگذاری تاجیکستان هم غیر قانونی است، باید بینابت گرفتن هم می شود، ولی در ما بینابت گرفتن می شود. لیکن این پس سر مانیم و اون نفرانی که علاکه ادعای جزا میکنن، یعنی چیز گرفتگی قرار سود هست، یعنی مولت زندان گرفتگی اند و ادعای جزا میکنن، چه ضرورت هست همین مردم را شکنجه کردن؟ آیا این یک درد نیست در همین منصبداران همین مقامات که و یا شاید از این یک علاوت میبرند؟ نمیدونم چه ضرورت است که آدمی که علاکه جزاش رو گرفت است و ادای جزا میکند او رو باز تحت شکنجه قرار دادن. سوالی درست و اینجا شما قید کردید درباره حلاوت و با یاد من رسید یکی از زندانبان‌های بلندرتبه توقفگاه موقتی 13 رقم 1 شهر دوشنبه با نام سنگلی، کسی که از شهروندای ما مثال در این سیزو بودند و من میدونم که شمار بسیاری تاجیکستانی ها محبوسی بودند و در سیزو بودند و خشتابارهای اونها در آنجا بود و خبر هم ممکن داشته باشند درباره سنگلی و عین حال از همین برنامه استفاده برده خواهش میکردم که اگر اونها یگان معلومات دیگر درباره نورالدین رحمان یا یگان کسی دیگر یا اینکه خودی سنگلی و دیگر اشخاصی که در مؤسسه‌های اصلاحی خشتابار نزدیکان شما رو عذاب میدهند، شکنجه میدهند، با ما ارسال کنید تا ما یک چاره‌های مشخص نسبتی آنها اندیشیم. و در اینجا من درباره سنگلی گفتنی هستم که این اشخاصی است که اون رو در زندان در همین 13 رقم 1 همه میشناسند، با یک خصوصیت جسمانی او یک چلیکش کمش نیست و به نهایت آدمی بی‌رحم. او یکم انسانی بود که وقتی که من به سیزو در آمدم نسبت من هجوم کرد، حقارت، تهدید و سخنهای تماما ناروا رو گفت. اویدی اون که چی ضرورت هست آدمی که علاکه جزایش رو گرفته است و جزایش رو ادا کرده ایستاده است در مؤسسه اصلاحی نسبت او شکنجه رو کرده شود. مثال بینید برای اون این کار رو به فکر من کارمندانی این مقامات صادر میکنند چون که شخصانی که جزا رو ادا کرده ایستادند طلب حقوقهای خود را نکنند. مثالی عادی وقتی که بزرگمهر به ما همون نامه ها، مکتوب ها و اون مواد هایی که از هم چیز مؤسسه اصلاحی و هم از سیزو و هم از وقت تفتیشات بودنش به ما ارسال میکرد که ما اون رو یک کتاب کنیم و یک نیت هست که ما همون حادثه های از سری بزرگمهر گذشته رو در رفتی محبوسی بودنش انتشار کنیم. در آنجا یک نقطه هست که میگوید که تقریبا من میگویم تقریبا ماهای می 2016 سال به نزد آنها به حجره آنها شخص رو می‌دارند که با ماده 200 یعنی که معامله غیر قانونی مواد مخدر ایبدار کرده میشد و وقتی که او طلب میکند که از زندانبان‌ها طلب میکند که آخر من خوراک میخواهم خورم، من میخواهم چای گرم خورم، من میخواهم من ضرورت به معاینه طبی دارم، زندانبان‌ها او را دشنام حقارت می‌تیند و میگن که تو ما رو بیزار کردی اینقدر تکلیف هات و او رو میبرند و چلیکاش رو سوزانده میبرند.
ана шумо фикр кунед, яъне ки яке аз воситаҳо азоб додан, яке аз сабабҳо азоб додан, ин ягон вокуниш, ягон талабот, ягон нооромӣ ба гуфти зиндонбонҳо набошад. Ва бинед ки маҳз ҳодисаҳое ки дар Хуҷанд соли гузашта ба вуқӯъ омад, маҳз дар натиҷаи муносибати бераҳмонаи зиндонбонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати зиндониён буд. яъне ба назар мерасад ки амин бо иваз шудани фарз кардем зоро бо амин Мансур Умаров ё Умар Мансуров дар хотирам нест, тағйир намехӯрад, чун ҳамоное ки аз ин амалҳои худ аловат мебаранд ва ё дар ҷои худ монда истоданд ва ягон нафаре дар таҷриба нашунидаем ки ягон нафаре барои шиканҷа ҷазо дида бошад ва агар ҷазо надида бошад, албатта ки ӯ ба ҳамон шевае ки муносибат дошт бо ҳамон шева идома хоҳад дод ва дар ин миён шояд ба ғайр аз ҳамон чизе ки мо гуфта истодем ки аз ҷиҳати равонӣ одамое ҳастанд ки аз амин шиканҷаи шахси дигар аловат мебаранд, боз ҳастанд ҳолатҳое ки фарз кардем Шарофиддин Гадоев чанде пеш аз Тоҷикистон аз зиндон халос шуд, аз чанги ин золимон халос шуд ва аз ӯ бо исрор мехостанд ки ӯ як изоротеро пахш кунад, як зиддияте ба муқобили намедонам ҳампаймонҳои худ кунад, дигар ва мо шоҳид ҳастем ки бисёр нафароне ки аллакай ҷазоашонро гирифтаанд ба хотири ҳамин як чиз, як намедонам ин чӣ бигӯм, номаша чӣ бигӯм, лекин яъне эътирофи онҳо дар рафти тафтишоту суду ҷазо гирифтан ба ино кифоят намекунаду баъди ҷазо гирифтан ҳам эътирофи видеоии онҳо дар кор аст ки онҳо аз тариқи видео бигӯянд ки мо ана ин хел чӣ кардем, амин гуноҳро кардем, амин гуноҳро кардем, амин гуноҳро кардему баъд эътироф кунанд. Ин чӣ зарурат аст барои ман хеле ки гуфтам ва чанд бор гуфтам, ҳам дар вақте ки дар Тоҷикистон будам, вақте ки дар муҳоҷират ҳозир ҳастем муваққатан, гуфта будам, яке аз иллати мақомотҳои қудратии Тоҷикистон ин нарасидани кадрҳои боэътимод аст. Кадрҳои баландихтисос умуман нест. мана бинед, бо ин эътирофи оне ки гӯё яке аз аъзони ҳизби наҳзати ислом ё ки ягон гурӯҳи дигар ба тарзи видеоӣ баромад кунад ва гӯяд ки ҳа ман тасдиқ мекунам ки ҳизби наҳзати ислом ниятҳои нопок дошту, мо ният доштем ки Тоҷикистонро ноором кунему, 1000 хонаро сӯзонему, 5 миллион одамро кушем. ин ягон қувваи қонунӣ надорад. Ягон нишондоде ки бе ягон далели дигар тасдиқ нашудааст, ин ягон қувваи қонунӣ надорад. он нишондоде ки тасдиқ намеёбад ва ба инобат бояд нагирад суд. ман фикр мекунам ки ин кӯшишҳои мақомот, чӣ аз Шарофиддин Гадоев, чӣ аз дигарон одамон гирифтани чунин нишондод, ин фақат як хокпошӣ ба сӯи миллати худи тоҷик аст, чунки аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ягон қувваи қонунӣ надоранд. Умуман ба кадом далелҳо шумо тасдиқ мекунед ки ҳизби наҳзати ислом ё ки паймони миллии Тоҷикистон ниятҳои нопок дорад? ҳол он ки конститутсияи Тоҷикистонро шумо назар кунед ва марому мақсадҳои паймони миллии Тоҷикистонро назар кунед, ҳардуяшон як аст. агар ки паймони миллии Тоҷикистон нияти нопок дошта бошад, пас конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам нияти нопок доштааст. ҳамин хеле хулоса мебарад. ва баъд дар сухани гуфтаи аввали шумо оиди он ки ягон кас ҷазо намегирад, не, ин хел нест. вобаста ба шиканҷа ҷазо мегиранд, вале на он инсонҳое ки бояд ҷазо гиранд, ҷазо мегиранд. он афсароне ки рутбаашон паст аст ва пушту паноҳ хештабор надоранд, онҳо ҷазо мегиранд. ман мисол ба ҳамин барнома вақте ки тайёр шудам, рӯйхати 3-4 парвандае ки айни ҳол Тоҷикистон ҳоло ҳам дар ҳалли худро наёфтааст овардам ва мехостам
пеш аз он боз як бори дигар нисбати ба хештабори он нафароне ки ман номашонро дар ин ҷоҳози мегӯрам ҳамдардии худро баён кунам ки ҳамин ҳодиса рух додааст ва наздикони онҳо фавтиданд дар натиҷаи азоб ва шиканҷа дар мақомотҳои қудратии тоҷикистон. бинед 29 августи соли 2015 сол дар шаҳри ваҳдат, шаҳре ки ман зиндагӣ мекардам, Бобоҷонов Умар ҷавон аз Петербург аз муҳоҷирати меҳнатӣ меояд ва ӯро дар назди Карасинка мегӯянд, дар он ҷо кормандони шуъба бо мубориза бо маводи мухаддири шуъбаи корҳои дохилии шаҳри ваҳдат барои ришаш боздошт мекунанд ва ӯ ҳамон рӯз лату кӯб карда мешавад. Дар ин ҳодиса шоҳидо ҳастанд, шоҳидо нишондод ҳам додагӣ ҳастанд. Дар ин ҷо номи ашхосе ки ин корро кардааст, азоб додааст, шиканҷа додааст, сардори ҳамин шуъбаи мубориза бар зидди маводи мухаддири шуъбаи корҳои дохилии шаҳри ваҳдат ба номи Саид Мурод ва дигар корманди ҳамин шуъба Шариф мебошанд. Ин парванда Бобоҷонов Умар бояд гуфт ки 4 сентябр вафот мекунад баъд дар беморхонаи марказии шаҳри ваҳдат. ин парванда то айни ҳол набинед аллакай 4 сол мегузарад, то айни ҳол ҳалли худро наёфт. Прокуратураи ваҳдат парвандаро оғоз мекунад, бинобар набудани далелҳо қатъ мекунад. Прокуратураи генералӣ оғоз мекунад, мегӯяд ки баъзе ҳолатҳоро надидед, насанҷидед, шоҳидоро напурсидед, парванда боз оғоз мешавад, боз қатъ мешавад. Анам хел то айни ҳол давом дода истодааст. ё ки мисоли Зайдуллоев Шамсиддин ки 8 апрели 2015 сол дар аҷонсии муборизаи зидди маводҳои мухаддир дар шаҳри Душанбе дар натиҷаи заду лату кӯб аз тарафи Зафар, Умед ва Фирдавс ном шахс ба ҳалокат расид. ин ҳам ҳамин хел мондааст. Ягон кас тафтишот накардааст, ягон кас хулосаи аниқ набароварданд. ё ки Орзуев Саймурод ин 25 апрели 2014 сол сокини ноҳияи Нуробод аст ки боздошт карда мешавад фақат ба ҷурми он ки автомошинашро бурда ба як столба мезанад, онро ба шуъбаи корҳои дохилӣ мебаранд ва баъди 4 рӯз ҷасадашро аз таги кӯпрук меёбанд ва мақомот мегӯяд ки худро худкушӣ кардааст. ё ки ашхосе ки дар аввали марҳилаи боздошташ ман ҳимоятгараш будам. Манонов Қурбон, ин шахсро шумо медонед, яке аз аъзоёни ҳизби Наҳзати Ислом буд аз шаҳри Норак ва ӯро муттаҳам мекарданд ба оиди парчами ҳамун парчами ИГИЛ, даъвати ашхос барои ҳамроҳ шудан ба ҳамин ИГИЛ ва дигар ҳеҷ чиз наёфтанд. охирон муттаҳаматашон ин буд ки дузана аст. ҳол он ки ман гуфтанӣ ҳастам ки бо маълумотҳое ки мо дорем, Нуриддин Раҳмон худаш дузана аст. барои чӣ ҳукумати мо ягон муборизаи амиқ намебарад ба зидди шиканҷа? ин аст масъалаи асосие ки Тоҷикистон бояд ҳал кунад. барое ки ягон кас манфиатдор нест аз тарафи ҳукумат, аз тарафи шумо фикр мекунед ки вазири корҳои дохилӣ Раҳимзода Рамазон ё ки Саймумин Ятимов намедонанд ки дар муассисаҳои зертобеи онҳо чунин ҷиноят мешавад? хеле ки ҳозир гуфтем дар мавриди сабт кардани ҳамин видеоҳо ва мавриде ки шахсиятҳои шиканҷаро шударо шумо гуфтед, 2 рӯз ё 1 рӯз қабл аз дар шабакаи YouTube як бародари мо Фаромӯзи Монбердиев, собиқ раҳбари Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар Бадахшон ва собиқ раиси шаҳри Хурӯғ дар посух ба як гузориши ман нисбати як шиканҷа ки мутаассифона ба ҳалокат хотима ёфт, ба ҳалокати шиканҷашуда хотима ёфт, ман як матлаберо нашр кардам ва ин бародар ба ман дар посух, яъне яке худ аз худ яке ҳамин бародаре ки дар умраш шояд аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода набурдааст, яке блогер шуд худаш ва дар посух ба навиштаи ман гуфта истодааст ки ин фарзанди мо ки ҳанӯз
27 ساله نو شده بود و البته که با اتهامات ساخته نمیگم، همین به گفت مردم ما پدستاوی خود کمیته دولتی امنیت ملی اینا با مواد مخدر بازداشت کردند، 9 سال زندان دادند. از آن 6 سال 6 تا 3 سال دیگر او را به اباره به ولن پسلین روی کردند و وی باید هر سر چند وقت از قید خود میگذراند و این مبارک شوی جمشید سال تولدش 1999 بود و البته که از کردهش پشیمان بود. بعد جواب شدن اومد به خوروغ در دانشگاه آسیای مرکزی با مبلغ خودش زبان انگلیسی رو آموختن شروع کرد. یعنی آدم خواست زندگی نو رو شروع کنه که بعد 4 ماه آزاد شدنش مجبور بود رود در وحدت در با فکرم کدام زون ششم اونجا بود کدام در همونجا باید از قید گذارد. در همونجا او را کارمندان امنیت میگیرند و ساعت 3 شب مردهش رو در مردخانه میدگردوک میوبند و گردنش با تیغ بریده شده است. یعنی و این را خودکشی معرفی کرده، حجت خودکشی تأسیس داده با همین برادری که ویدیو بلاگر یکی شده است. با همین برادر که خیش یکی از خیشوی خودش میگوید که خیش نزدیک این خانواده هستم، این روی مرده جسد این روی میکنم به خوروغ و این اصلا همه کار میکند که همین جسد سودمید اکسپرت نگذارد. ما سعی کردیم که سودمید اکسپرتیز گذارند، ما سعی کردیم که عریضه داده شد به پروکراتوره، ولی چون این خیش نزدیک این سابق کارمند امنیت بود متاسفانه ما موفق نشدیم که خون این فرزندمان رو یعنی جواب این رو باید دهن قاتلان اونایی که شکنجه میکنن. پیشتر از این ماه سپتامبر یک جوان دیگر هم همین خیلی شکنجه شد. از احوال او حاضر اونقدر درک نداریم. چند پیش از یک زندانی از ولایت منطقه کولو به ولایت ختلان که در شبکه هم بر اومد که مرده اش رو وردن. یعنی شکنجه در زندان های تاجیکستان شکنجه یک چیز معمولی است و این رو نمیشه و متاسفانه من ائتلاف ضد شکنجه که است و انتظار عریضه خویشاوندان است که حاضر گفتم که خویشاوندان از همه پیش از همه ابتدا این شکنجه کنها ساختارهایی که شکنجه میکنن خویشاوندان رو زیر شکنجه دیگر قرار میگیرن، شکنجه روانی و چی که ویا دادشون رو یعنی عریضه نتیان دیگر نکنن. و این ائتلاف ضد شکنجه ما که میلیون ها از اروپا میوبد، میلیون ها گرانت میوبد، دلیلش رو میورد که به ما عریضه وارد نشده است. یعنی اینه چخیل بینیم همین کودکی که در خوروغ به قتل رسیده شد رساندن که درباره این انشاءالله ما برنامه علایده درباره همین مبارک شوی جمشید خواهیم کرد و همین کودک که خویشاوندانش رو فشار آوردن که ویا عریضه ننویسند و دیگر نکنند. خوروغ که امروز یک شهر شده است رنگ شهر حربی که در هر سر رو اونجا پستگاه های نظامی هستند و پستگاه های
نمیدونم چی هستند و بوزماقوف قاتل سابق وزیر کارهای داخلی محمد نظر صالح بوزماقوف اونجا گنرال گوبرناتور بدخشان شده است و از همونجا این ائتلاف ضد شکنجه میخواد که از همین اویله بیچاره عریضه پیش اونو وارد شود و یا پیگیری کنند. من اینا یگون چیز دیگر، یگون واسطه دیگر، یگون سیستم دیگر، یگون مکانیزم دیگر یافتن در کار برای همین جوابگری برای شکنجه از نگاه حقوقی این چه خیلی می شود همین کردن. یعنی خود همون اعتراف فرض کردیم شخصی که اعتراف ویدیویی میکند در روز یکم بازداشت شدنش، در حالی که مثال در حالی که حمایتچی حقی مصاحبه کردن ندارد، حقی گفتن درباره پرونده ندارد، لیکن عیبدار شونده در روز یکم او رو ثبت میکنند و از شبکه‌های دولتی او رو پخش میکنند که اعتراف وی رو پخش میکنند. این اعتراف چه خیلی گرفته شده است به شرکت حمایتچی و خود همین ائتلاف ضد شکنجه و کدام ساختاری که با شکنجه سر و کار دارد باید همینه پیگیری کند. آخر اون آدمی که یکی ویدیو بلاگر شده از طریق ویدیو اعتراف کردم میگیرد که من این کردم و اون کردم و من با این تشکیلات اکستریمیستی داخل شدم و اون تشکیلات اکستریمیستی، یعنی خود همین اعتراف ویدیویی باید یک نتیجه شکنجه اعتراف شود. یعنی چرا یگان جنایتکار تو جنایتکار اشدی در دنیا نبود است که از طریق ویدیو سر کند گوید که من کشتم و من دزدیدم و من دیگر. هیچ کس نمی کند اینا. هیچ کس این گپ نمیگه. یعنی دوزی اودی بگردن من همین کار. بله یعنی وای پس شکنجه کردند و این متخصص حرفه‌ای فیلمبردار خیلی که فیلم شراف‌الدین گدای دیدیم خودش می اومد و خود تسلیم کرد، او معلوم بود که او حرفه‌ای چیز نواربردار حرفه‌ای این فیلم برداشته است. یعنی خود همین حالت ها را باید همین سازمان هایی که با شکنجه مبارزه میبرند باید همین خود همین فکت باید شکنجه حساب کنند. مردک که حتی دزدی که از طریق ویدیو گفت من دزدم، این الکی معلوم که او را مجبور کردن اینا گفتن. از سبب اون که در تاجیکستان یک شکنجه چیزی معمول است، منم دستگیری میکنم گپی شما را. اعتراف اون که من جنایتکار هستم حتما باید در حضور حمایتگرش باشد با ترتیب دادن پروتکل. حتما اگر وی اعتراف کند یگان عملی صادر کرده رو، این خیلی که حکومت ما مقامات قدرتی این حال رفتار کرده ایستادن نسبت شخصان، این تماما غیر قانونی هست و علت اساسی نه فقط در یک نهاد است، این یک کمپلکسی هست. از سودها سر می شود، از پروکراتور دوام می یابد و این میرد در قانونگذار هم تاثیر دارد. ببینید قانونگذار علاوه کردگی است با ماده 143 کدکس جنایتی، ماده 143 پریم 1 برآمده است که جوابگری رو برای شکنجه و مناسبت بیرحمانه پیش بینی کرده است. و من مثال تکلیف میکردم به همین قانونگذاری خودمون که یک قسم دیگر وارد کرده شوند که در اون جوابگری جنایتی رو برای شکنجه از طرف کارمندان مقامات قدرتی به نهایت بلند کند و وزبین‌تر کند و نه فقط با قراری چنین قانون‌ها میتونیم این مسئله رو حل کنیم. در اینجا باید سودهای مستقل داشته باشیم که پرونده ها رو خالصانه بینند.
судҳои муттаҳам аз мақомоти иҷроия умуман намешаванд. Дар Тоҷикистон айни ҳол ҳамин хел аст. Ягон суди мустақил мо надорем. Умуман ҳатто парвандаҳои гражданиро бо маслиҳат онҳо ҳал мекунанд, ки мо ин хел ҳал кунем ки ин хел ҳал кунем. дар бораи парвандаҳои ҷиноятӣ умуман гап намезанем. Мегузарем ба мақомоти прокуратура. Прокуратура ягона мақомоти мутобиқи қонун, мутобиқи конститутсияи Тоҷикистон ҳаст, ки риояи дақиқ ва яқилаи тамоми қонунҳоро дар қаламровии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд назорат кунад. ва бинем ки чӣ хел назорат мекунад. айни ҳол мо намебинем ягон назорати онҳо маҳз вобаста дар бораи шиканҷаҳо. мана мисолҳое ки ман дар бораи Бобоҷонов Умару Зайдуллоев Шамсиддину Орзуев Саидмурод гуфтам. Прокуратура ин парвандаҳоро худаш прокуратураи поёнӣ оғоз мекунад, боз қатъ мекунад, генералӣ баъзе вақтҳо худаш қатъ мекунад, ё ки мегӯяд ки фалон ислоҳ кунеду тамом дигар назорат нест, боз қатъ мекунад. ҳамин хел як гӯё футболбозӣ мешавад. одамам ҷабрдидаҳо ҳам дигар мегӯянд бало ба пасашон дуо мекунанду дигар аз паи инҳо намешаванд. ҳол он ки шоҳидҳо ҳаст, ҳол он ки ташхисҳо ҳаст, ҳама чӣ ҳаст. ва яке аз иллати дигаре ки барои чӣ кам ин парвандаҳо то нуқтаи охирин, яъне бо ҷазо гирифтани ашхоси гунаҳгор ба итмом мерасад, ин он аст ки мо судмедэкспертҳои хубе ҳам надорем. шояд бошанд судмедэкспертҳои хубе ки малакаи корӣ бисёр дошта бошанд, вале ки иллатро ман боз дар ҳамин фасод мебинам, иллатро боз дар фишор аз болои мақомот ба онҳо мебинам, ки онҳо маҷбуранд он чизе ки ба мақомот ба муфаттишон лозим бошад ҳамонро нависанд. мисол дар мисоли овардаи шумо ки ҳоз дар бораи бачаи бадахшоние гуфтед ки дар шаҳри ваҳдат омада бояд ҳар вақти худро қайд мекард. шумо як чизро айдатон баровар гуфтан, шумо нагуфтед ки ин ашхос нияти зангирӣ буд ба фикрам. бале. чӣ хел вақте ки ман нияти зангирӣ дошта бошам, яъне ки ман умед аз зиндагӣ дорам, пас барои чӣ ман худамро мекушам? ягон тафтишоти холис нарафта истодааст. дар ин ҷо ягона кор бояд тамоман система аз нав карда шавад. тамоми система бояд аз нав бошад, то ин ки адолати иҷтимоӣ барқарор шавад. ҳоло мо фақат дар бораи ҳамин қадар баъзе одамо як одами як шумораи кӯтоҳи маҳбусон гуфта метавонем ки чунин азобу шиканҷа ёфтанд. не ки ман ба шумо кафолат медиҳам ки тамоми ашхосе ки ба муассисаҳои ислоҳӣ ё ки ба милитсия ё ки прокуратура ягон ҷои дигар меғалтанд, зери азобу шиканҷа ҳастанд. ва беҳудан дар урфият чунин матал нест ки худо нишон надиҳад ки ба милиса ё ки балниса ғалте. медонанд ки дар ҳар ду ҷо бисёр ҳам проблемаҳо ҳаст. خب دوستان عزیز، حاضر در ابتدا جمشید گفته بودند در مورد یعنی همدردی ظهور کرده بودند در مورد فوتیدگان و جبردیدگان و واقعه نوعه اسفره. من در این موضوع چی گفتنیم که خب اون نفرانی که غرور ملی، متانت، جرأت و مردانگی دارند و داشتند، امروز در تاجیکستان یا کشته شدند یا زندانی شدند یا مجبور به گریز شدند و اون تعداد معینی در داخل موندند و البته که به خاطر اون که این رژیم اصلا برداشت چنین یک مستقلیت فردی را ندارد، اونها خودشون البته که چهره خود رو نشون نمیتند و فعال نیستند و همین روز رسیدیم که البته که مردم ساکنان وروخ و چورکو و دیگر منطقه و اسفره البته که اون غیوری و متانتی که امروز نشون داده ایستادند و با اون طرفی که با یراق مسلح شده است، اینو به یراق، به اسلحه، به یگون علاوه بر این گفته است نیم که همین به یراقی که
در دوره شوروی که KGB اون خیلی قدرت‌تر است که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هم بود. در دهه ها شکارچی ها بودند و این شکارچی ها همون یک دو تیر هم داشتند که گرگ ها در قشلاق آمده مادرها و خواهرای ما را نکشند. چند پیش در نایه شغنان مادر و دختر گرگ در پیش اولیشون دریده به قتل رساند و این هم محض به شرافت اون حسابات هایی که سلاح جمع‌آوری میکردند و همین یک چند شکارچی که از نسل به نسل اونا حتی پیش از شوروی هم نسل به نسل شکارچی بودند و در خونهشون البته به خاطر کسبشون یک سلاح بود و اجازه نمیدادند که گرگ در قشلاق یعنی صاحب باشد. همین خیلی دیگر حاضر در قرقیزستان همین اون مردمی که از اون طرف است، من اونا را هم عیبدار کردنی نیستم. قرقیزا را این رهبریت سیاسی هر دو دولت عیبدار هستند، نه مردم قرقیز و تاجیک. و اون قرقیزها سلادار دو کشته را بر جای گذاشته ایم، 20 نفر زخمی و 30 نفر شهروند تاجیک گروگان. این 30 نفر گروگان واقعی که گرفتند، لیکن او واروخی که امروز در محاصره هست یک دهه کل با تمام اولیش گروگان است و امروز یگان ساختار سیاسی دولت ما در این مورد حتی ابراز عقیده نمی کند. ما نشونیده ایستادیم که یک نماینده، یک دپوتات مجلس وکیلان، مجلس نمایندگان مجلس عالی یا وکیلان خلق ولایت یا وکیلان خلق ناحیه یگان سخنی کرده باشد در مقابل برادران قرقیز ما از ناحیه سر کرده تا پارلمانت جمهوری هر روز هرچی نشر میکنند و ما را عیبدار میکنند با یعنی با علاوه بر آن که ما همین خیل تلفات دادیم، باز ما عیبدار شده ایم به خاطر آن که دستاندرکاران ما خاموشی را اختیار کردند. و من میخواستم درباره همین نوردین رحمان یا نوردین رحمان ها کمی دیگر با شنوندگان، یعنی منظور ما، موضوع ما در باره شکنجه محمد علی حییت بود و چون خودتون حقوق شناس هستید و منم بنده بسیار مورد ها با حقوق شناس ها حتی خودم هم یک دو بار همچون حمایتگر در سود اشتراک کردم. به همین شیوه رفتیم، به شیوه سودی رفتیم، در زال سود قرار گرفتیم، لیکن از موضوع اصلی کمی دور رفتیم. یعنی محمد علی حییت رو نوردین رحمان و چی کسی است صورت او امروز در شبکه پیدا شده است و بعضی معلومات ها تا جایی است ما در دست داریم و میخواستیم درباره این کمی دیگر صحبت کنیم و با بینندگان. نوردین رحمان زاده ناحیه کانگورت است. از کانگورت است با معلومات ما و یکی از خویشان نزدیک کی می باشد؟ شیرخان سلیموف می باشد و سابق پروکورور گنرال و با دستگیری به واسطه او
омада дар ин мақомотҳо ба кор дар омада аст. пештар он кас сардори муассисаи ислоҳии рақами 1 ва баъд дар муассисаи ислоҳии рақами 7 шаҳри Душанбе буд ва айни ҳол оз дар сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ чӣ хеле ки дар аввали барнома гуфтем сардори раёсати корҳои оперативиро мебарад. чӣ хеле ки гуфтем як манбаъ як вазифаи асосӣ барои шиканҷа диҳандаҳо ҳаст. корҳои оперативӣ. кори оперативӣ чист? пурсупос кардан як кесаро ки бародар илтимос агар ту дар бораи ягон ҷинояте ки содир мешавад ва ба нақша кашида шудааст ягон чи дониста бошӣ ба мо гӯ ё ки ӯро азобу шиканҷа доданд. чаро амин зиндонҳоро ба вазорати адлия доданд ки амин сохтор дар он ҷо набошад. ин талаботи созмони милали муттаҳид буд ки аз вазорати корҳои дохилӣ амин оперативӣ дар он ҷо чӣ кор мекунад? вай фақат бояд ҷазора оперативӣ бояд бошад мутобиқи қонун аз рӯи мантиқ бояд бошад. зиндон ашхосе ки дар зиндон метавонад ки ягон ҷиноят содир кунанд. ашхосе ки дар зиндон метавонад ки нақшаи шӯришро кашанд. дахл надорад ин бояд ҳамон зиндонбон ё ҳамон маъмурони зиндон ба чизҳои дахлидор тафтишот акои алим ин дуруст аст ки чунин раёсат бояд бошад. ин дуруст аст. вале нодурустиш дар чист? дар он ки ин раёсат чӣ хел кор мекунад? бо кадом усулҳо методҳо? бинед акои муҳаммадалӣ ҳаидро ҳатто ин чӣ хел ин гӯем ки Нуриддин Раҳмон қадр кардааст акои муҳаммадалӣ ҳаидро шахсан худаш омада азобу шиканҷа медодааст. на ин ки он афроди зинаҳои пастро равон кардааст. он дигар афроди зинаҳои паст мардумро ба дигар намудҳои шиканҷа азоб метиҳанд. мисол одамонро дар оби хунук мемонанд, луб луч мекунанд, склянка мебанданд. манзури ман аз ин гап чӣ буд ки хуб зиндонҳоро ба вазорати адлия бо талаботи созмонҳои байналмилалӣ додем, лекин аз таҷрибаи ҳаётии худам мегӯям ки он вақти шӯравӣ ки амин зиндонҳо дар тобеати вазорати корҳои дохилӣ буданд хеле мустақилтар буданд аз тафтишоти нӯ. ягон бор ман нашунидаам ки дар хоруғ ё дар тоҷикистон суд дар ҳудуди вай зиндон гузарад. ягон бор дар умрам надидам. ин фақат дар давраи шӯравӣ имкон пазир шуд. чаро вазорати адлия иҷозат мекард? не мустақилияти суд соҳиби истиқлол нест акои алим. не вақте ки гуфтам биёед дар куҷое ки лозим аст дар ҳамон ҷо суд мегузаронад. мақомоти адои ҷазоро аз тобеати вазорати корҳои дохилӣ гирифта ба вазорати адлия додан мақсад таъмин кардани мустақилияти бештар. лекин дар асл бинем мустақилияти онҳо умуман аз даст рафтааст. яъне ваё як зертобии прокуратура шуданд, зертобии вазорати корҳои дохилӣ шуданд, кумитаи амният шуданд ва имрӯз тафтишот шӯъбачаи тафтишот фақат дар вазорати маориф нест, дар дигар ҳама вазоратҳо қариб ки шӯъбачаи тафтишот ташкил доданд. агар ин хел давом кард дар кӯчаҳо дар маҳалҳо ҳам мешавад шӯъбачаи тафтишот. خب محترم جمشید یاروف حقوقشناس حمایتچی تاجیک که امروز در خارج به سر میبرد میهمان برنامه ما بود. گفتنی داشته باشید علاوه بر اون گفتنی های مرحمت؟ بله گفتنی ها هست. گفتنی ها از بس که سببی که بسیار هست و فرصتی ما کمتر هست یا کوتاه کرده گپ میزنم و یک بار دیگه همدردی خود رو به شهروندان تاجیکستان وابسته به فوتیدن آنها در ناحیه اسفره همدردی بیان میکنم. همدردی با اون اشخاصی که خویش و تبار نزدیک خود را در نتیجه عذاب و شکنجه از طرف کارکنان مقامات قدرتی تاجیکستان از دست دادند با آنها بیان میکنم و هم دیگر صبر و تحمل به
онҳои хонҳое ҳастанд ки хештабор, наздикон, бародар, падару бобоҳои онҳо айни ҳол дар муассисаҳои ислоҳӣ, дар рафти тафтишот, дар СИЗОву ИВСОи Тоҷикистон қарор мебошанд. Чунки ягон кафолати бехатарӣ барои ҳаёт ва саломатии онҳо нест. Азбас ки чунин парвандаҳо тафтишоти холисонаи худро намебинанд, фасод дар Тоҷикистон хеле ҳам ба авҷи калон ҳаст. парвандаҳои онҳо ва ҷавобгарон, ҷинояткорон ба ҷавобгарӣ кашида намешаванд. ва дар охир гуфтанӣ ҳастам ки барои бештар фаҳмондани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шумо, мисол дар мисоли шиканҷа, мисол дар ҳолатҳои баъди фаҳмидани шиканҷа чӣ кор кардаанд дар кор, ба кӣ муроҷиат кардаанд дар кор, чӣ роҳҳоро тай кардаанд дар кор ки ба адолат ҳадалақал расем, мо як сайт ва саҳифаи фейсбукӣ ба номи ҳуқуқи ман ташкил кардем ки дар он кӯшиш мекунем ба савол ва ҷавобҳои шумо ва ба шумо тавсияҳои ҳуқуқӣ дода шаванд. Дар ин сайт шумо метавонед ба комментарияҳо, яъне тафсирҳо, ба комментарияҳои қонунҳо, моддаҳо, ҳолатҳои ҳуқуқии лозима ва ҳуҷҷатҳои лозимӣ шинос шавед. бо ҳамин бо як бор дигар ташаккур барои шумо ҳам мекунем ки даъват кардем барои барномаатон. зинда бошед. хуб дӯстони азиз, бо ин барномаи мо ба хотима мебахшем ва бор дигар ҳамин эълони охири муҳтарам ҷамшедро хотиррасон мекунем ки ба ҳамин сайти ҳуқуқии ин касон муроҷиат кунед ки онҷо ҳуқуқшиносони ҳирфаӣ мо дорем ва тамоми аризанависӣ, чӣ хел ариза навиштан, пешниҳоди даъво, ҳама чизро ба шумо бо иҷозати шумо як муроҷиати дигар ба шаҳрвандони азизамон кунам. аз сабабе ки мавзӯи хеле муҳим ин шиканҷа буд дар ин баҳси мо, ман мехостам ки як бор дигар, дар аввал муроҷиат карда будам ва намедонам касоне нав омадан мумкин нафаҳмида бошанд ё ки фаромӯш нашавад. дар охир мехостам аз шумо тамоми ҳамшаҳриҳои мо хоҳиш кунам ки оиди ҳодисаҳои шиканҷа, киро шиканҷа кард, дар куҷо, кай, ном, фамилия, вазифаи он ашхосе ки шиканҷаро содир кардааст ба мо ирсол кунед ва ҳатман мо кӯшиш мекунем ва водор мекунем ки ҳукумати Тоҷикистон он вазифаҳо, он масъулиятҳое ки дар вақти имзои созишномаҳо, дар вақти имзои созишномаи байналмилалӣ оиди ҳуқуқи инсон, паймонҳои мухталиф, оиди он ҳуҷҷате ки соли 1955 стандартҳои минималии нигоҳ доштани маҳкумшудаҳоро имзо кардааст, иҷро кунад. агар шумо муроҷиат накунед оиди шиканҷаҳо, ин ҳодисаҳо ҳамон хел дар поён мемонанд, касе оиди онҳо хабардор намешавад ва имрӯз хештабори шумо, пагах хештабори як каси дигар зери азобу шиканҷа мешавад. бигузор мақомоти қудратии Тоҷикистон вақти баррасии парвандаҳо, вақти тафтишот фақат аз рӯи қонун амал кунад, на ин ки ба воситаи шиканҷа ва азоб. ташаккури зиёд. ташаккур аз диққататон. худо ёру мададгоратон.